Kasusahan di agad mara. Way na makutabol sa wayrong naliniyon sa luha paano. Sikpit ka buhi dunya, kaya pasungan simplisita. Maliso na sila magbumatilupaan jagang nila, imapas ka tanpa dayda. Simandig ako pa dingding, pirung kuin mata, nagpaagad haanot suk, luha ko na biadunok, way na ako naglibuk. Naputusing katigid luman masawa, limaya daing hakabutunya